anak bajing halai tertuat dalam kampung-kampung. Pakon na cara yang dipikir lawaknya imzina jadeh anak bajing hal lahir dia. Pura ni jamun, getanya jamun jepam tua, BO salah but kali 5 ke 7 ke 10 tak 5 bidan bluh leu luar. Hai, uranyo hanale jupau jamun ka modern, jamun ka canggih jupam tua. Hai, salah but anak miat 2 bulan kalang perut di. Acija aku dah bireun, acija aku dah lok temawe bandar Aceh. Aci bapeng 50 ribu, jak bak apotik sini ubat jupam tua. 2 goi je mepram ipo luar. Patih lagi orang pegah ya hebat ni mentua hamba terjaga anu wate dikhianat katanya jupam tua hanai juku roi ne hai lung pegah akhlak urang jamun ngan uranyo mimat na tao kibanka terjadi pergeseran akhlak bacut tua lung pegah yang perlu tak ingat puatra nepegah li Rasulullah bila mana umat ba'akhir zaman gaya kehidupannya kasapan lagi masa jahiliyah zaman nepegah li Rasul nyan berarti kiamat dunia hanaji ohle dengan zaman yang dihudip umat masanya nyokeh masa katanya orang hana tepli mi kiamat dunia ambek ni bekek bakebat urang harum jid kesabah kebanggaan hai paleh-paleh urang jamun ge ugle gak pula jagung lang lungki jagung ge pula bakong bek leta pegah ge tepu le tungku imum perumah ge hanai tepu paleh-paleh urang-urangnya cupam tuah abu mentua hai sabu-sabu ge ba ngan melintai ge dijet ba kan lagi long pegah kejadian padim ton yang kalepa jupam tua urang daerah Birian kot mangkaji ku depu ngan melintai ge ba daerah Kuala Namu irempe jupam tua daerah Kuala Namu ge pasal tanya lang kuih ya hai ku nak pegah bak rok nabi getanyo jamun tak jaga maruah dra tu ngan melintai itu biar rapinto ke kanyo getanyo matuan jupam tuah yah tatuan tuan tatu biar rapinto likut dumnan tak jaga maruah ngan melintai tapi melintai uraya bukan tapi ma uranyo yah uranyo ngan melintai ke ngan perumah geladum gejet maen tabu-tabu puatra tujuan lum pegahnya kon guga sabu lelaki maaf terjadi pergeseran akhlak male tanle bak manusia akhlak cupam tuah ka lagi akhlak binatang nyo yang perlu lun sampaikan kan pula hai mi na bengeh ni nyo lum pegah yang kejut mi uranyo penting tak terjaga anak pe sampai musuru sabab watem muturu anu getanya jupam tuah iman lang turunya andai kata musuru jihan diba getanya hana perkara andai kata salah jihan gehoi le malaikat untuk bertanggung jawab mendaleh ke getanya hana pupu penting tak terjaga anu jaga diri jaga dirimu jaga beahna tagai jaga diri jaga dirimu jaga jangan sampai salah jalan dalam lingkup kehidupan jangan sampai jadi korban dalam kancah pergaulan jaga diri jaga dirimu jaga diri jaga dirimu jaga banyak hal yang menyilaukan dalam rimba kemungkaran
banyak hal yang menggiurkan dalam lubang kehinaan. Kalau tak hati-hati kan tertarik setengah mati. Kalau tidak waspada kan tergoda setengah gila. Fikirkan sebelum melangkah menyesal, apalah gunanya. Jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga. Nak dengar mandang jumpa. Lung tambong biok tik, mang belah manet tik mandang hana trip. Boka beli panjang tak tacang panah haji kebun. Dah sambung lami bahaba yang dipegah oleh Rasulullah. Nepegah oleh Rasulullah syarat untuk medelat sabah-sabah nanggara bi adalil umara, gara-gara adanya pemimpin yang adil. Dan yang kelih dan yang keput nepegah oleh Rasulullah syarat untuk makmu sabah-sabah nanggara bisa khawatil agniya bi du'ail fuqara, gara-gara nak orang kaya yang murah hati dalam kampung, dan yang keput gara-gara adanya doa fakir miskin. Jadi antara orang kaya dengan orang gasin nyo dalam sabah-sabah tempat saling membutuhkan. Orang kaya perlek orang gasin juga perlek orang kaya. Nyo kaya yang dimaksud di sini mi kon kaya kriit. Ladum na orang kaya dalam kampung kriit putuh boleh gitu. Hai boh jambe hut gui kurmo icok lana mian kelakai bayu. Ipajuh lebu je. Nyan urang kaya laganya nami mutuah, nyan urang kaya kriit palih hipunan kop trek mati urang kaya laganya. Hai yasin buat go tapo kata beut hana mati-mati ge lagi kita beut ke Cina. Nyan urang kaya laganya mi hana dibutuhkan oleh agama. Urang kaya yang dibutuhkan oleh agama, urang kaya yang mau berkorban demi kepentingan agama. Nyan hai nyo kana tabuh ketimpulan. Untuk terciptanya banpet boh perkara dalam sabah-sabah tempat lagi Rasulullah pegah nyo hana cara lain selain kembali kepada dasar jak ba ulama teman yang kelai ba ulama bet kelai ba ulama nyo urang-urang nyo mi ladem bele tak pegah bet ladem mung semayang hai tep nya hai bet trip tha tok dua jam hai kedua ai balai ladem semayang mentang ba mai kon hai tep you know. Maah cakap mi ku pegah bakron daerah birian mi lang at barosa tengah musim umko aci kena jak nyo ka musim temula kelai kagak temuwuh kelai bak kamo hideh mi wate musim kumukoh kan lagi daerah ron ubena belang daerah ron ubeno ya bak kamo hideh daerah birian mi wate musim kumukoh rame-rame urun turun lang belang ya kumukoh gedingo adzan luhur di masjid gutiak tadi minal lang belang ge tengah hati rangkang ya ali hempeun bagai aleng getron lo belang temayang hana merempau baka mau hideh hina ho mira ku hantang ku jak daerahnya hana ku taong ira ku beo begah gogop. Hai menyata mencikat urang perara lumau dum nale urang daerah ron perara lumau aci jak baka mau jupo hai daerah Gelempang Payung tempat ipu belau lumau hinan pahjai urang perara lumau ini jak urun tuha-tuha hideh bak kamo jupam tuah yang perara lumau gedingo adzan luhur agak pukun adzan maghrib di melasah nya hana ge apa panjang le muka di mah agaknya gucioh aju naleung dua boh ikan naleung lakong naleung purumo coh kan bak wul lumau abeh gok semayang maghrib baru gua kena rumah ladom terdepak ge pegok dideh dak wul lumau ge alah pi lumau hanji betutu andai kata lumau ji betutu tunggu ikun le lumau alah hai manuti apaleh be tip maghrib ka bak punggung ke pak utrom ketika alah lumau haji betutu hai
Yuh masa Rasulullah unta handi tenduk nereng rumah urang yang hana semayang. Pakon tate kedi gelam bala kurang yang hana semayang. Jih janami. Moyo tak baca dalam sebuah riwayat azab terhadap orang meninggalkan sembahyang. Jangankan di akhirat, dalam bumokon kana pelemah azab terhadap orang meninggalkan sembahyang. Pernah kejadian miyuh masa Rasulullah mati sirolakom ubah manyet jikebui. Bedah perumah ganyan giak mengadu pada Rasulullah. Bedah Rasulullah giak kalen manyet. Wate kalen manyet butuh-butui manusia mubah manyet jikebui. Wate gemita alasan haju pom tuah wate ketanyang ternyata hai mim tuah gejawab beliau urang nereng rumah ganyan. Lako ganyan wahai Rasulullah. Bekle tak pegah giak semayang ura Jumaan usumujid hantam pernah gejak. Yang ganyan yang nak. Wate nyan gejawab le Rasulullah. Oh, meninggalkan semayang nyankan dosa ubit dosa rayu. Pakon lako kata mubah manyet mati je kebui buta depu gara-gara azab meninggalkan sembahyang. Nyan masanya mimu tuah nebedah Rasulullah nemu najat nemu doa ba Allah nemu lake ba Allah ya Rabbi ya Sayyidi. Andai kata nak azab umat long yang hana semayang bek nazab hino dalam bumau nazab tengah di akhirat malelung dengan nabi-nabi yang awal. Andai kata nak azab umat long yang hana semayang nak pujud kebui bek ni pujud hino dalam bumau ni pujud tengah di akhirat malelung dengan umat-umat nabi yang awal. Andai kata hana berdoa li Rasulullah cukup le melintai lewetnya wate mati payah temiyup yubak triang mak terus bui lain. Hai hone yang kerja dan mi kelakon atai tengah maghrib baik nak keng tapu atai tengah maghrib kabak tengbelang ya jaga kiong mai ya baik nak tapu hai jalan buyur akhirat ini jaga kiong mai bak tengbelang baik pajuh libui lain kong kan net oh ko pegah laganya ku tanya urinang kan menanti atai tengah maghrib ladom semayang mantang jumpa urinang poh 7 lewat ya atai maghrib kenang ju peluk-peluk Tuhan tabah pipi binah gerepuh. Nyan baik tak kena pulih kita yang uragam. Hai, nyan calon bui akhirat ini lu belang gerepuh dandang kiamat. Nya. Hana gagak dikeu tak kubah habang. Angku dah begot. Ai tengok tika monoro dah begah habang. Lado mahai bang mutuah hai bi mutuah. Urinang tak perarai rumah lagi tak perara burung tujuh. Hai semayang subuh ladum tagluang ladum minang hai tembuda. Ya. Si kana alasan hai bang. Kiban dah semayang subuh. Hana ne ui dan yo. Igap ana mi lalang ule gi pupa. Ana mi lalang ule tro i pupa. Mungkin nilainya. Bele tak pegah ana mi. Mu atayah ana mi matang ha mungkin tro i pupa ba ule. Kecuali panjang tilang. Yang kerja bek gak malasan urinong nyan bek gak malasan tantang uranyo hana pemper nya hanji kebut tanggung jawab ku tanya lah kau hai mau judi piang bagong main tabu-tabu uranyo ku nak tanya baron tho yang nampum harum urang indang pahah orat luas so baca ketat so lulu ketat so ya uranyo otak-otaknya yang nampum harum. Tapi padum nala dunia bangsa Aceh urang Islam yang puka-puka bak pebut harum lebih-lebih lah muda-mudi lebihnya tak tham tantang lagi tayu makin na syariat makin berat kurang ajar ne keron ladum mah cakap hai mi uranyo baik aku pegah tentang pergaulan bebas hanya geliung lah hotel dengar pakaian mantang yang dipakai le muda-mudi lebihnya wate takalang tentang kenyan ma kenyan yah wate tahu ana pateh jenu keron padahal dalam kitab ni pegah malai lebih rayu nebuh oleh Allah Taala bak urinang ketimbang bak kamu agam orangnya tanya kembali mah cakap mau pegah bak ron kamu agam mau pakai luli ketat bacut nyan bajau oblong han masjid patho bajau dalam pakon malai mihkalan legop malai dia anak darah lawainya ni ukuran lu mantang watai tu payah bos selende bak pha mah lepas ik ya hai gentet itu me basi watai tu lepas itu biar support baru aman gentet nyo watai ku pegah lagi nyo jumpa mentuah nau rengkeun
itungku satabe pakah bau rineng pakaian urineng hai bek dengi lang kitab masailah ini pegah 10 bah perkara yang dapat membinasakan iman. Salah satu daripada 10 memakai pakaian kafir. Dia tanya mbak gure wat ne beutnya pukon atalun tuan pegah. Ada namanya mi hai dah beke makin anak urung kafir makin berat pegah-pegah. Mana pada je nu? Anak urung kaya lawenya hana tak berat. Nyan pakaian mantang yang dipakai hanya mendengan pi. Ne? Anak muda biasa dia lawenya. Ya. Yang mesti tak pernah bau di nang jupom tua hai nanak daya hipat habos cocok tak ngengkah. Yang teu pakaian musalup-salup jupom tua yang di hana mata. Nyai keun bangun ike nyanhan pasukan seru bantai. Pasukan seru bantai pegah. Iji kiban jupom tua yang mudum kilo di nang yang mudum kilo. Yang kenyan yang kalah. Mu yang te salup-salup han iji. Yang ka pedingger heut ati tanah jupom tua. Yang kenyan kalah. Apa kau pegah ike man habat set. Ne kro ne jupo nyopukon nata ko pegah. Lado mana darah jupo mentuah mangayah bak katupah tu set lidah-lidah ke. Lado muka-muka kita mate ketengah lang-lang gay tanpa lijin. Anak lado mana jupura jupo mentuah bak pegah haba tilu-tilu alang. Mate pegah haba. Ya kuliah jupo mentuah gajo utigli darah teh ya kuliah. Daerah Glegapu ke deh igo itrun iji Pate pegah haba dah pegah haba hana tu pulung mudah deh dah dengar pegah haba ike po hana temu dengar haba ne darah pegahnya hai long mi kan katuha kuraya hi urang dakwah kan hote kusuk baje beheunyo takai yang kan hiawakan nek motor ti aku kerja tak tahu, ada menempat mesti babak kedai jumpa kan, hai fikirlah nak dalam lewenya, hai tungkukan tinggi, hana tahu lepas, tinggi, atas kita yang hana tahu sepu-tapu, ikat aku duduk kerana aku pun, kerana aku buat, nyan apa long jumpa, menyojak babak kedai, pajuh mi mantang sini pajuh mi, sini ami, menyai rumah, on ni pajuh, puan tak tahu, ngan ada item pakai hana tahu mi. Ku tak aku kuluk-kuluknya bek ni pegah. Hai. Irane wate ku pegah sang-sang hana pate. Wate tak dengar pegah haba sang-sang natok sang-sang rumah bebek temuji raya. Padahal wate tajak rumah pe ada tempang maharbah. Ya. Wate tak kalian itu pakaian jupam tua. Talo ane urung kaya ladum. Sang-sang natok komai kedai jini melebah muka siapa. Padahal mang ayah wate urau. Gadaru ke dalam belang. Gadaru ke dalam belang. Nyanyan angon sebelah. Anda balik-balik ruang tu. Hai. Mi. Bek hai lain dengar aku pegah biu. Nyo yang long pegahnya hai mi mutuah. Nyo long pegah biu. Sayang long kuran. Dum nalu urung si uranyo ke pelamit dra ke ba anu. Dum nala pengorbanan katanya urung si bak anu tapi padum nala anu di bohyum pengorbanan katanya urung si uranyo mi bek je ku pegah bak roh ni kalon nyo pukon kiban pengorbanan katanya jepau anak agam dilake Honda hai lampu coklat atau warisan ma tidak perlu demikian bak ta bekian ni hotel uroi jak Jumaat hotel malam jak beut hai ya magam keroi ya minang keroi mi uranyo bek jauh pegah bakron bek jauh drone mi ni jak aku dah jiniap niak blo campli taboh tumpuk i pegah lawak mekat leher be tak terjet lake dua siribe mat tinggai kanu nyo pukot i bangkut kena langampung hai mi metuah 15 ribe taboh tumpuk tak terjet lake 10 limang mat tinggai kanu dia tikula nyo pukon hai bak siri bepeng tatim lumeh-lumeh ngenggop tatim tipek situ abang muka ti bak siri bepeng jupam tuah tatim mu pakai ngawak air tu mi hana dibalik dalam ke putreun tu mi hana balik peng ku tho jupam tuah ke anu
aci uranyo jupam tuah ba anak dara katanya iblo ya blo taka 3 kilo jupo hansip ibalik peng lai debe itijek lake tak lake lo bawa Mekah han jupo sabab manteng dara wate tuha tengah jupo demi kana anak nai di pura hai 20 jam anak jupam tuah tinggal dalam rumah katanya ipajo hata katanya ijak ngata katanya batempat katanya dalam 20 jamnya 5 bah wate jupam tua ladum anak musabah wate haitim semayang dumna anak uranyo dikhianat katanya dumna katanya ya uranyo dumna ma katanya hana ge sadari ya tanya jupo ladum ya hajupam tua bak gara-gara ge tundra ge demi kana ne ukron rukuk mentang wate geduk bak gadai bak gop lake ya asal tu bak gadai kopi dah kok bak mantang tapi rukuk set kata dah ku rasa tiba sabe rasa rukuk ya ne ukron rukuk mantang wate ge blol hebat ge celok langkih likut wate ge suak rukuk jupam tua leu ro 3 ge suak rukuk kalipeh rukuk langkih likut jit tak kereh kumi ya hai la dom mi mutuah kula kemaah baro nu bek le ku pegah nyan iya uranyo bak gara-gara ge tindra ge ladum hai lu dalam gitu memboh berju ya ikan aku dah berjaya dawah ya ku tho tham teman tak bagop hai la dom lu dalam iya jupa mutuah hote ku pegah tantang haba gatha ku pegah hai leh mubah berjuak putuh kana ke yang lom wate gesuk terus dada kan hai terus dada gepe aju kira barang ka Tuhan do pak ge kira ya hai wate muda tu jiat beuh wate muda tu leuwih dalam mantang sirtuh 50 ribu wate mantang katanya muda karet ku iang mantang bebe paliak raya mantang muda tu nyo uranyo ane miet peut boh 5 boh hanale tapako katanya kada pergi kana melewa dalam mantang necap apel tu mesti ya kedak aku mesti mai kejak aku dah jini nyata you belaw je mesti lesen terus rumah tamu juga demi kana hai be apegah hana peng beuh urang malam ke kerja ya ipu patai hana peng tapi demi kana kiban anak gop menan anak ganyan jupam tuah ge pelaku bek minder anu tapi anak mim tuah hana di boh yum pengorbanan kita yang urang syik belimang jin nya kejit ilung tabe ku pegah bakro nami bek gara-gara anak tinggal semayang yang kejut mi ku pegah orangnya mat selamat nu munya baklong ditanyang malamnya jupa mentuah jut de anak ahwate cat ura jupa mentuah ketimbang matera nu de anak jupa mentuah dalam dunia dengan ilmu agama jupa wate tuput anu hana teman bunga rumpun ipajah bu hana perkara jupa mentuah tapi cukup mu perkara jupa mentuah matera nu singo anu tinggal dalam dunia dalam keadaan deji dengan ilmu agama nyo bahaya ike hai kuliah sagai nantong lebih nyo jepo nyo kaji ke saboh tradisi nyo lang kampung lum begah haba maka ji lum begah ikota kam lai lagi nya kaji ke saboh tradisi ba urang Aceh nyo pergaulan lum begah sabab jiat atanyan jupam tuah gara-gara jiat ba katanya gini agam tip uro tuh rumah alah tak ku pegang nya musuh takun le katanya ha jupo nyai dara golom nabi golom mim kawin baik nabi jak kono nabi jak kedeh pupu leh kejadian tengah malai tengah urun lingkah gejawa boh pu teman dak ijak sagam nyang kalim janji pangelung leh tamat sikulanyo nya kawin duai pulung kali baranu menuju ke kelembu je kedeh mak tiga hai munyonya necok ke sabah hukum untuk hala ji duai dra ni yang dayus urang dayus ne pegah le nabi jangankan tambang surga be surga ham nepak jom ladum yah lewenyo yah hatam
ia hatom la nyo chupau ne ukron hai be atam tham kata nu male ti gede ikata tantang nggop ija nyen ka jalan to baro yang cok buno poh ti kurung hana tingat tu hai ranu kali hiba ne gop kata tantam kata meh naiba dua manyam hana tingat tu kata cok meh ji di barosa tak pedap rumah tu ya ge cok meh hana dua manyam ge pedap rumah di pedap ji legop ji nyen moyo model menan cara semiki bubuduk long mi mutuah ha ile ana baju ngiku ne hanan tepu nya moyo tak pegah lagi yang jauh apa pandai mungkin teman tungku truk ba ayat nyan hai bek ne pegah mungkin anak drone mi abu malamnya ikura ne jin ne pegah mi saka ha lepas ilikut drone itira je ha nya kapadingga ladung kapadingga nom je laut ha oh ibau laut bau jong seke nyan jupa wate uroro mentente awaknya oh ipo ikban ladit ikideh laut ladit nom letimu wale nom letimu oh wate wa rumah awaknya jupa kok ge tengah ni kok ge tengah ni nyo me long pegah lagi nyo mono lawek nyo bak YouTube na urung komen long pegah haba i pegah ge pegah ni pegah tungku kalau tak provokasi ge pegah haba hanjit le kena tehat hasud rayut tat antara anak dengan urung ci hai ku pegah habis baron buat uranyo anak mi cupam tuah imabo akhlak anak uranyo cupam tuah lam puncak semeji i Madinah anak mi uranyo paleh anak mi kurang ajar je long pegah haba cupam tuah gata laganyo hanji putra sayang jet tak gutu anak mi uranyo hanai pukik punggung watu rayut tuah buat paleh anak mi uranyo wate dipubuk je hana sotam long pegah laganyo cupam tuah kai pegah provokasi hasud kuat hasud anak drone dengan drone putra si tak pegah lagi ma uranyo lagi ayah uranyo gegat anak gi ke tagai ge pegah lam got anak long cukup tu mati raya ladom yang tu mati ke ma cupam tua wate ke agam imu atas agam uya pegah bake yang kutoh tatat nyo ku pegah nyo cupam tua ke mama ke yang yah yang hana gedebu mat gedebu mat ditimoh rasa sikap kehati-hatian ba anu tu yang katupua be pura-pura hana debu masa sirama uranyo sirayah uranyo pernah gemudara ico anu gelagam bengah ico cupam tuah ladum maghrib hana empat rumah masa hana gedepua patra yang kejadian masa hana gedepua patra cupatra kejadian dilikurkannya makan ke tua rau ke makan getuk mata cupam tuah kaya ke kanu nyo ku pegah lagi nyo kan kesakit ate ku jepau tapi karena mangat ate ku makaji ku pegah menau punya sakit ate tahan lagi ku pegah ku yem gerak ku hai mi ku pegah be waron na dengar mata menau mi lo pegah baron be mau ranyo ya hauranyo jupom tuah yang kejit ilung wate ge pesalah anak mian kadang-kadang hana cerita dempu pesalah anak mi uranyo hantaban lagi kita anak mi uranyo hana galak eli tuntut ilmu agama nyan baklong be ni acana hana kudu me dengar ladum mai ti ulau iya hana kai ladum jin kalau jin ladum menyebak sikula jupam tuah bajel hai patang geblau kanu menyepeng anu dijak sikula hai hana payah hilake wate bengah sekali matu te meja 5,000 mesika aja bacut 5,000 sengah menyebak beut bajanya anami pelayang bajanya najak beut tilop anami wate jak beut sebelah sapu itu atama sebelah hatayah sebelah hai pajantem anu uranyo wate jak beut yang spesial sat nah mutah mantang cupam tuah abung tuah ata yang kah hanjit pakai le bak tikula pasal Quran ini bak tikula kah kan saya gecop 5 cerah gecop 5 rumah an
Pukun tah hitam gicop warna biru. Warna merah gicop. Yang kenyang di pasal ladom ane mi di pasal Quran na ladom kertah atau gebelalu dalam mai pai kedai jenis. Nya bek bengeh na lum pegahnya. Bek nanggap kasa hana patih jenis nya pukun na lum pegah. Hai. Patah na uranyo hai mi mutuah lum pegah bakron. Yakin ma yakin yah lagi anak jumpa mutuah gejo batikula. Nyo kong kepupai batikula ber. Tapi hana seimbang uranyo antara dunia dengan akhirat maka jih lum pegah. Pat nama uranyo ahwat sebut anak jumpa mutuah poh dua gia intan meranja jumpa mutuah Honda ma anak miet Honda yah anak miet lagi anak miet gia intan batikula limai batika. Nah sebut bah limang sebut dupo anak miet mesti bak rumah but padah nama padah nayah uranyo yang meranja nyampat ikut dayah cupam tua yang dia tuang lemai nah la lagi jet draw ya ning naya ka kena hana bertujuh gotan ni gede ladom ya uranyo anak miet yang gepegah anak miet anak miet hai patih katnya anak miet gepegah hai tem jak beut ladom ahwat tem grep awai gatnya tu biet bagade kopi ketimbang anak ge dijak babeut be ni acna baro ko kutu otak moyo yakin katanya gore nya yakin hai ta tem lin anak miet babak kedai iya ta tem lin anak miet babene jalan ikin hale ka ku piu hai le ilung na gore hai ilung na daya aku sipat ilung jupo mentuah na daya lipat i birun kan bino daya hajin daya yang bagore nya kejo ku tong otak tanya ilung kan ko pegah keron ko pegah kon ko pegah kero ko kan pegah keron nya mai ladom anak min menyabak sekolah jumpa mentua poh limang seput iwan anak min anak perkara pat di semayang doho pat di semayang asa menggede pergi tak mentingan getan menyabak beut bacut telat gepo anak min dia tungku laju tanya puanyan gam la tak kau kah malamnya tumpang ke iyang tungku telat tak gepo malamnya tungku kah lagi udah nampom gepo anak min telat anak gepo kah singah jai kula mama cirit penting sekolah yang ngembut orang si orangnya hai memtuahkan mudah pegah menyabak sekolah gede mabe menyabak beut gelak kepeng mieu mesti le tungku tak kena tungku mu kubah-kubah babah tu tungku kah saat peng mieu at peng mieu at peng mieu lagi nak gejek mieu ti urang lagi nak gejek mieu hai ladom urang-urangnya mi menyabak agama kriat menyabak agama menyabeh palain hana pupu gini hai uranyo bejo ku pegah jepom tua mate ya ia kamu dayah ya semayang manyet ke majih ke yahji yang kamati ya cok kamu dayah cupo menjanjang dengan motor Chevrolet ya cok motor Chevrolet menjanjang motor Chevrolet enci baba lumo ya cok kamu dayah ai pakai raga lo dekat pakai raga dipikir tanya hantam tai motor god sabah motor Chevrolet lelep dah huroi pe urang menjanjan baba igongon pe tamumat halet wate tawo tanya hidayah mi oh wate tawo semayang manyet oh amplop ko baru-baru bagi siapa-siapa ke kamu dayah bata pergi tatume jejeb iya montu tatume pujo-pujo buguring tu dayah hanya yang masabah mama masabah bungkuk masabah bungkuk buguring wate tapariksa amplop cupom tu lah iya masya-Allah uncap parang itu sun leon uncap parang 6,000 rupiah kali utanya ike ku puduk baju Muhammad yang kutu angkutu put depan tungku kagak proyek pas bayang manyet pak si kamu tungku proyek calek behanji kamu tungku dempu kamu tungku tanjit yang pegah si kamu tungku tinggi yang kau guju ke tungku tinggi dulu oh gemantang kalhe beli dah nak ko kakuneng lagi naga tu je tungku Honda Supra X igop Supra X apa dinggoy begak ke becak agaknya mentengah bau dina ngebak kaudi tinggi hanapeng hai popuhan kolot ladom tungku jupa mentua han jadeh buat kaudi ke mate kaudi udip ladom yang hana tungku lang kampung jen kalot tungku gaduh ke perempuan but ke tanya tabe but ke tanya tungku hanai perempuan legok hai ladom wawan nan mi tengah malam jupa mentua tak tok rumah tungku alah tungku mentua apa
ni bedah siat ni bantu ni pruh sinya siat poh le support ikli poh le bengah gola mi piuh ikli ni ja siat bedah kamu tunggu la do mi pruh ni ganyan gede menjanjan mutamano ha merempek tengah malam tok gede tak kun ba le hati hatuha kron yang baru saja tak kun nyan wate ketawa tanya tungku oh cepat ya intat dalam rumah ya intat ibu peng la ngomplok melepluh ribe sapot tungku hana sapuna yang pat lake maah lam lijuk peng lepluh ribe engkau pruh ne gaknya sahabat ke peke bono alah tungku siat gejak abang tanya puna trip tha puna payah ke peke pangkai menapa tagai napa iga anggutem irakuh mi bro akaiku angge dipiju nah ada nomor dia tanya bro dalam gue kan bro dalam hai te dombon macam makanan kaku paju hai pati hai tabah muno ditanya bro ate biasa hai te dombon nyata kaku begah ke DBU ilong mi mutuah long jabut di kuta kruang di ulegli ba abu kuta kruang yang kejip menyanyian ni ba YouTube alamat ulun tuan kadang-kadang nawa abuh mesti ulegli nya ulun tuan ti ku tabak kamu ti siga ba tanyaan lewek nyau to pe om olian mi menjanjan di kuta kruang ikam apa kun di bireun kampung mak lo wate long woi dayah jamun juba tuk kampung mak ipakat boh kutung kuimum milung ipakat boh kutung kuimum hangute hangute bek bangku pegah lagi nyontuk lepas kuara ku jupa gebedah tung kuimum daerahnya gi hak treun nyai ke hana urusan lu ilang buat dah aku pegang anak aku pegang gop dah aku pegang abang hai ni dengar je aku pegang hai ladem mate ya hai ihoi tungku imum la kampung ya semana manyet majih ya haji yang kamate mirah jadi wate tahlu alam punggung majih kan kiban kembe hai payah bohnyo lembak jaro bohnyo lembak jaro baik ku begah hatanya alah piang semana manyet lawenyo la kampung putih urung tuha ada kamu muda semana manyet hai pe belah roh hai debu ya nyan wate gua tunggu imum oh ya intat lam ya intat ijuk rukuk sabah bungkuh yang samsu ijuk rukuk samsu yang putih ijuk ya hitam hajuk mahayu ibuh peng la ngomplok mesti mulai 10 ribe 40 ribe engkau luak dalam punggung majih kalau tak nyo iklip nya hai iklip nanti tinu nya mono iklip beret peng tabat tungku imu hari toh mak peng iklip pokoknya tungku imu mate terus rumah payah gehoi ummi tacok thau junjung parangnya ku nak pleh amplop ngaujung parang payah pleh leu thai iklip pate tak beri sasyo oleh 10 ribe ikeh angute mangak ku jak kero aku lagi nyo lepeng mono bau kira oh hidungku hana ikhlas ke hak jamunyo kon ikhlas ro pate tajak buat berjah hana pri urusan oh hidungku hana mufum ganyan mita fahala nyo hana mufum mita fahala ata mucih ta mita fahala mucih bab punggung maji hana tak paham salah okey oh hidungku mungkin hana mufum fardu kifayah hai mau bio acine tanyang bak gurena aku jak beut gepegah dalam kitab bila mana matema yang lebih olah semana manyet anu gelang inong bila mana mateyah yang lebih olah semana manyet anu gelang agam pakon gubuh dalam ilat dalam kitab tadi kudi na aib-aib ba urung si yang kalan anu hanai kalen legop hanai pegah bagop aib gutanya urung si uranya wate mate tika macam-macam hanjit tak putaban wate dalam masa udip rumeh wate mate tu dalam dentai rumeh tu drone hurung tuha mim tuah kaim naja ba urung mate ketimbang kamu kan ta man hana jit droi iu bagop wate yu engkau kira bio engkau tungku kira bio bek miu kai pe engkau tungku hai pe kau deh bibit
Ilung menjanjang mesti kejak tunggu imung ko di badai aku rekod. Ah gekut atak aku pegah ke DPU. Kan? Kejak menjanjang ko di. Gure. Dia bantu siat nak tamong ro nu. Hai mi hanan nu ut lero nu. Hai ni play mentang lero nu. Ilung bagah tak aku jawab. Ilung tunggu imung hang ku jirit atanyan. Ya aku kepocong. Aku teh. Ilung hang. Kadang gure-gure darahnya yakin jahat gepubuknya membut aju ilung kaku piu. Aneh. Iro ko mi pegah bro akai betul bro akai ko. Munya kuat duk daerah Garutnya cuba mentua tungku model lagi ro ko. Leu roi dung leu dengan pung. Lain kai Trump tu. Itram iki deh. Hai, nyokan musim pelumak ruang gop cuba mentua. Kan musim pelumak ruang gop. Watet tajak beut baraje hana ada pengkonti ngan maji purusan. Tak pesakit hati ro guranyo. Watet perle katanya mi hana tajak ka pesakit hati ro. Nak tak pengkonti ngan maji jamun purusan. Lah tu watet tawa katanya dayah gampung tengah musim kumuko. Watet tak balik udayah. Bek le tak pegah gak musyrikah ke katanya urang dayah. Ladum jaket ti on hana ke pujuk nyampak rek keja. Bek watet ka perle tungku kuna dia ti ah. Ike ah. Pegah bro akai bro ke deh. Punya model katanya tinggi ini kampung gaduh pusaneut gop tapi gaduh pusaneut gop tapi nyan daster bajai daster urineng tungku ladum itu mekreh baki itu mekreh itu mekreh alat hino ke sampuh ladum hidung mana miat nganyo ke sampuh itu metodem hana nganto aku aku jajak ke ro ke mana pegah anak ikhlas berjoga ikhlas ke dah. Hai aku pegah bak ro BU. Gure-gure itungku-tungku dayah jumpa mentua. Jiat gelime priak gapan. Jiat gelime sumana manyen. Jiat gelime talkin manyen. Nyan bae ne pekil heuroi dayah ka jiat gelime nyan. Hai, tak tikan tronton habis bereh gebalima ke. Baru jiat geleh boh gelime nyan. Bae katanya murah-murah tat gelime go. Mahai gelime, hai mi nyok pegah BU. Gelime agamanya mahai. Tujuan ku pegahnya cupa mentua kan kuat puai tarif tungku cupa mentua kan nejuk dia nejuk hana masalah tapi bunayu macut eleme gop baik kitanya perle ke eleme perle ke tungku cupa mentua pajan lage kitanya cupa mentua sakit perut baru perle ke WC onlian WC keroi perut keroi baik menan ku nak pegah ya. Ni dengar mentang. Nak sakit hati ni aku pegahan kan? Han. Mestinya aku pegah sakit hati ni. Han aku laki mah. Sabar tanya aku pegah. Ya? Ya mi. Hai. Nya aku pegah bak ro ni jupom tuah. Kan kuat belah persatuan fardu kifayah jupom tuah yang kana dalam kampungnya. Terus long kuat belah kan tapi tujuan long pegahnya cupam tuah baik kita nyok kanduri udip kanduri mate dumpu-dumpu karena urang dayah kamangan mate ma mate yah keperle urang dayah semayang peut tinggal ya urang dayah tinggal jak bayar sup kenan tinggal telefon peut ba motor sepelet dua boh untuk semayang untuk semayang ma untuk semayang yah li permuntan ibilang penggeroi ibilang penggeroi lang beuh bilang perang kau nang beruh padim lebih pada hansip ipura-pura hinu BO mesti ke jamai ru ibilang lepek igap urang dayah cula caloi mendoa ke maji hempal lantika iyana hai tujuan long pegahnya jumpa mendoa bek sampai terus kejadian lagi bagop mati sira urang dalam kampung tungku imum kagejak daerah Banaceh itu itu memang lalat manyet cupam tua hana so pelaku payah preh tungku imum daerah sare nyo ku pegah nyan cupam tua bener depu elemenyan mahai kan depu elemenyan mahai wate nak jo anak ni cupam tua ba elemen yang mahai le elemen yang mahai nyan baru nuju elemen yang murah ho yang ditajo kede nyo perlelung pegah nyo wate lagi nyo lu pegah mi
Bek tantang irana hentuk ilung itungku tantang beruk tadan ka tantai katanya hana tajuk ane pesantren. Nah kan hana tu pom tua. Urung si uranyo ladum na ne ujuk pesantren gesortir. Yang darah-darah watai ujuk pesantren ki ban pom tua. Gekalen watai kena busuk baja putih han cocok. Maja coklat awai kon tanpai. Anek darah watai ujuk pesantren lawenyo ki ban jupo danu. Babah mantang watai kim truh glinyung kono, truh glinyung. Yang kenyan ngajuk pesantren, yang kepegah dia bertanya panena itungku. Ida ralung kalapan ton ni di pesantren, bela dia pegah terus hintu baru masuk kalian ni dan. So ya kalian barang kau kir. Ikhim mentang hikli. Hai. Aci tiga nak darah ni rumah melimang ni. Nekalan yang tari-tari, yang kelawan, yang gleh-gleh cupam tua, yang IQ tinggi-tinggi, yang carang-carang, nyan sabah najuk pesantren. Maju ke bijeh tadi kedi materon na thau pelantoi rumah moya model-modelnya najuk pesantren bek tak pegah 8 tahun ni dayah jupam tua hai 8 bulan ni pesantren mukram terus lintu baru mi hana sotem kutim leke bayon lado banyak agam gajuk pesantren kan hana kapadinggai tak gelanti kampung tu mona sekap gajuk ke dayah. Hai mang ayah mantang kalau padinggai lekepo. Teruk kedeh hudayah jepam tua kamu gure bataku bajai kemat gure ke hanam semai maghrib lanyo kau tandron. Itu cit pegah. Ya Allah hotel ku pegah. Lado murung si uranyo mi ku pegah pekatun yang kerja beta pegah le salah anak mi. Pekatun urung si nanto. Ladom anak wate gajo pesantren kiban. Kahana roh le taho pada gajo pesantren. Hagam. Ike haile aku pakai kukah. Tikula tajuk tikula hantaman. Kedai kapal dimboh kapal beh likah. Ike gam haile aku pakai kukah. Kajak ber deh leh. Ujung baru hai fikir ke jak ber deh leh. Boh ceding iblang cupom tuah. Perlewat panen belel heton. Panen bui cupom tuah 18 meter panjang. Boh ceding kamu menurut nyanjit. Anak kepadingga mabuk jepam tuah kamu menurut nyanjit. Hai. Moya nuwit jepam tuah wate mantang jit ke kawat. Wate kajit ke busa bele coba-coba nuwit. Hae le. Uranya mi ku pegah baran beuh, makna doa mi beuh. Anu yang nabak ron mi 2 menit ku pegah bang. Anu yang nabak ron uranya bunda tepu anu nyan mi jit keracun bagi ron dunia dan akhirat. Anu yang nabak ron uranya mi bunda tepu jit ke penawa anu nyan dunia dan akhirat. Jit keracun anu nyan jit ke penawa anu nyan tergantung bak ron pelaku anu. Menyebut toy bak pelaku anu. Insyaallah alhamdulillah anu nyan akan jit ke penawa bagi ron dunia dan akhirat. Tapi mio salah bak pelaku han mustahil. Anu nyan akan jit keracun bagi ron dunia dan akhirat. Mi lung pegah haba penutup yu bak ron. Mana dia puak-puak wajib bak ketanya mai wajib bak ketanya ya selain bimpun perut kanu wajib beri kanu leboh ilmu yang pertama wajib beri kanu ilmu tauhid untuk mengenal Allah yang kedua wajib beri kanu ilmu fikah untuk sah ibadat dan yang kelima wajib beri kanu ilmu tasawuf untuk menjaga amaliyah leboh ilmu nyomi tadi kedidro tanjut iya yang bergelempot wajib cok anu i kampung cepa bek peduk i kampung ya intat udayah-dayah tadi kedi katanya urang putuh urang gasin rezeki na metan na tak dupah na rezeki hana tak dupah hana tak paju cok anu cepa metuah puah kena kampung intat anu cepa bak dayah-dayah yang na dalam kampung intat bak balai-balai beut yang na di dalam kampung. Tak kedi dalam kampungnya tuput hat kampung palih hat kampungnya jahe hat kampungnya suram hat kampungnya dumna jahe kampung bekle tak pegah dayah dalam kampung balai pengajian sabah hae tudang dalam kampungnya wajib cok anak cok Honda yang tablo borosabi umang yang kali hendak dicok borosa jepo hai publau umangnya publau Honda nyan
cok peng Honda, cok peng umeng, ya kenan badai dayah rayu ukuta kudung dan sebagainya cupom tuah ubelam ladih lake guru tiro bak gure di tidih an puau rumah dro ne cupo ne pupah untuk yu perno leboh ilmenyan bak ne kira-kira mi mutuah kaglah dengan Allah Ta'ala dengan leboh ilmenyan munyo kaglah mi mutuah entik bumangat ne bersemangat pada mita rezeki tengok. Tapi bila mana abak ne kira-kira mi mutuah nyo umur ketanyo nyan umur ne ketanyo mana kira-kira tanggulam gelah dengan Allah Taala cupo baik mangat bana minta rezeki mi bener kala nulikut waten eja pakon ilikut nan dikebah anu leboh anu irmoh leboh beban peut boh anu di rumah peut boh beban cupo mutuah mi lung pingat bio baro hana yum mi mutuah pengorbanan kita urung si yang cukup daya jilbab yang melalat mim tuah tasuk kalau yang baru tablo kan anu mim tuah tapeh langkam baku kan najis karaya kan najis cupom tuah karayu getanyo semakin le anu semakin taeh badapu cupom tuah to badapu ke taeh Honda yang god mim tuah tajuk kan bek maleng ngon yang tuha cupom tuah encit gamita rezeki layak hai mi mutu tu abelikun hanali taeh mim tuah hana male tu hana yung pengorbanan nyan melimang cupom tuah bila mana anu yang tengah tak perayuk nyan anu nyan jid keracun bagi ketanya dunia dan akhirat tapi cukup muyum abu mutuah pengorbanan ketanya orang si tak tupah bak gop lawak sumen mi mutuah 80 ribu gaji siurok hina bak pandangan gop tapi mulia bak pandangan Allah pakon anu yang tengah tak perayuk anu nyan jid kepenawa bagi ketanya dunia dan akhirat cupom tuah mungkin no lum pegah habami drone dapat menyimpulkan jepom tuah dah urung si uranyo yang telah mampu mendidik anak dah urung si yang telah gagal dalam mendidik anak nyomi malamnyo lum pingat besi haba bakro ne tuah menyo ada napakat jepom mat glah ro dengan Allah Taala mat mangat na minta rezeki mi tuah semayangan ne hanan kontrol ada masjid walaupun nyo balai jupom tuah ne pegot bilik-bilik saboh jupom tuah hino ne pegot pagi ne mupakat mi bak long mi ne pedam anak mi nelake bak gure jupom tuah begetim pedam anak mi jitino peut limang ke pedam pakon menang monyo najis jupom tuah itim dem di sino megreb semayang hana payah nak kontrol insya urusan gure subuh jupom tuah hana payah nak perui anu telat bacut drone beda hana pupu apakan anu hana payah ne pugau sabab kana gure tino yang pugo mi tuah una pati lembaga drone selamat cupom tuah anu nan tuah aso surga mungkin mi bek panjang tak long yak protes urang di sino kaban kadang-kadang kiban ka kecok rencana lung pegah meno cupom tuah kecok rencana lain tapi bayangan cupom tuah sang ada masjid menan pakon nang pegah menan lung mi di sidih na dayah lung daerah cet ibu ko DBU utunong belam latih lung mi uranyo kalung coba-coba lung lai lepun ngana mi gampung lung pedam anak mi bilik insyaallah ka mantap lung uji pedam kadang-kadang iya happy hana yakin lung yakin dro lung bak lung pedam pakon mak selamat ganyan geduk bak kada kopi hana le urusan giak semula mai hana urusan pakon anak ka bak ketanyo tinggal capeke sagai wate support pu tabi wate malam padim jajan dijak tapi budi demi bak kedai hana payah ahli tak kontrol pulam di sini nyampat kedai nadiku yak mu blow laju poh 12 digure ke pegat peraturan poh 12 hanjit lemu wit belah deh pagi nyo kena laju nyan moyo jeut selamat ro ilung hidih kalum lai dan nemu doa ba Allah mim tuah yang lung harap sangat drone mi urung ka tuha kadang kaget rimang doa oleh Allah Taala nemu doa mi bacut kelung hidih ba dayah ada masjid betruh ami metuah urung si yang intat anak mit yang jid dimudagang jepom tuah bak lu nemu doa lero nasihat semoga matruh cupom tuah cita-cita gure pakon karena lung dua bak tempatnya mi tuah oranyo merupakan lung yak putuh cita-cita gure lagi gure pegah sampaikan saya bak lu moga-moga mi yang lu sampaikannya jid kemanfaat adanya bagi ulun don pribadi munyo jid mi tuah ke urung dron membantu dan tamu doa ba Allah bek rugo ke pegat acara cupom tuah tamu doa ke urung si uranyo bejid ke urung si yang telah mampu mendidik anak dan getanyo anak-anak tamu doa ba Allah bejid kana yang jid ke penawa bagi urung si getanyo dunia dan akhirat leung jaro mi tamu doa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة 30 mik Rasulullah yang mulut terakhir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lebih kurang mi dalam penyampaian bila mana na bahasa yang kurang senonoh ulun tuan ucapkan urung-urung yang lebih doa di ulun tuan laki maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.